Ayako na sindidan piteman tamanan akapi aparangay nagyang kayat talo ka klase. Sinin miyan ninimuan. Siya kanan mabundi na. Why? Ayako na yaman na lalag na sindidan o kapi aparangay asilin piteman taman. Ako pa kaya may nutatanto iba si ikato niya parangay. Na paganayon nagyang kotwa tigye na to'ti man haramak. Yang kotwa kabuging kakotao adikan yang began. Marigin manuta parangay. Kabugir kabug na dikan yan na began. Hoy, kabuging kakotao adikan yang began. Kedua, na wata'afu amman daramak. Gugyang kotwa kanap ing kakotawa miyalali makanian. Nadili di mana kato na miyalali makanian na maapanakapan nakakagyo Ramadan. Wata'afu amman daramak. Kama aping kakotaw aya maanalalag na miyalali makanian. Tamanay katil wadagi ida kyoto nasi. Na watasillu mangkapaak. Yang kotwa king ginawain nakakotaw kainit to na kakaniya. Ginawain ikaw, lah, dagay ida kyoto nasi. Oh, ino to nakagya. Aya masuswaya na udi pangangapin na so tampar sari. Nasa kapunariya. Tampar sa kakati na pangangapin na kuwariya diri niya kami na ninyo sa onto na ubat sa taubat atigyan. Why? Nayaman na nila na Ramadan. Nawagi wana makaguga. Sa kanatalo ka klase ay naluyakan naginango ni sindi na lawan yan. Ayaman na yan na mapiapaparangay. Kung mga ninak mo Allah, asulang-ulang mga dato. Kaya nga mga lokos tanong, mga tampar sa lokos. Kalang-ulang niyo din. Nayaman na lalag. Amya kasi sa linggo pa sa kayat kaya adun. Agyang kaya, nadwa Islam agyang seminar. Nayaman na niyan na bala-bala sang kanurun Allah sa ded na pitet tamanan yan amapya. Man habara bimagilisil ilm. Sa kung sa tawa makaw di ipaganadan sa ilmu. Nakataballahu fi kulli qadamin. Na pagisurat kun wallah sa umano kilak kadiyan ibadata sana. Simba ayamaan niyan na saragun. Na ay gida ka ko inomi adin so majlisil ilm. Inomi adin so ayamaan niyan na seminar kakagiya sabab ko takdiriran. Na sadin sa imbelas rekan wallah. Ko kiala kadiu sa tias sungiyo si. Kiya ka paniatio sa tias sungiyo si. Na sadin sa imbelas rekan wallah. Na ayadin timbangan wallah. Ayamaan niyan na imbelas yan ako mga tao. Ay inumiad na giyang kaya seminar. Sabab sa dasira na Panginoon ko sa kamay tiniran. Sa tiadniran. Sabab ko sa kasakaw. Namukurmat. Sa giyang kaya kaya pakat talinguma. Agiyang kaya ulan-ulan Ramadan. Pumanganin tanong wallah. Aswaya maanan yan. Nakatero o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na anday kay po sa giyang kaya Ramadan. Na ded na malamba tawa. Manganipal sa relasi ko Allah. Aban yan dirilay. Na panginin tanong wallah. Amabat tenoro. Arinilaan wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.